kako ste, šta ima, šta se radite, jeste li ga izonanisali, svi vi, čuj svi mi, šta ti je bolan Šande, pa ti valjda ne onanišiš, čuj Šande ne onaniši, nemoj ti zezati, ti ne onanišiš. Ja izbacio klip, jučer sam klip izbacio gdje sam malo flexom šić, otišla mi malo viral na Instagramu i neki fred napisao kad je zapamtio sam ovog čovjeka po onanisanju. Rekao, jebote, grobil se, još ljudi sjećaju toga, ali sjećaju se, šta ću rani, ja sam to snimao, ja sam bio lice onanisanja, znači ja sam bio taj, kako se zove, propagandu sam širio, kako se to kaže kad je neko faca nečega, ne znam, zaboravio sam, karikatura onanisanja, ja sam bio maskota onanisanja, i evo kad smo onanisanju već oca radio malo vježbicu drkanja kurčića, s ovom elastikom, to je dobra vježba za malo zagrijavanje zgloba, ali eto, ovdje, znači, danas pool day, znači, danas vučemo, zadnja vuča, leđone, ovdje 40 kila sam stavio između svog međunožja i ide Šande sad po taj trofej, da li će oborit rekord vječiti, PR mi je ovdje 5 ponavljanja, možda je čak bio i 4, ali evo reću vam odmah da sam ga ovdje oborio, znači ide jedno ponavljanje, gledajte vi ti polaktica, drugo ponavljanje, treće ponavljanje, četvrto ponavljanje, peto ponavljanje, Šande, hajde 30 se kosa, vuci, šesto, boga, nisam bio siguran da li sam ovo šesto fino uradio, ali poslije na kameri kad sam vidio, rekao, ovo je ispravno ponavljanje, nema šta, eto. Ovdje sam stavio 40 kila i onda sam spamovo ovdje, ne znam koliko ponavljanja, i ovdje se jedno 4-5 ponavljanja, a ne, ovo je druga serija, a ja mene budale i opet 40 kila. Ovdje sam uradio možda 3 ponavljanja, ne znam nije, ali eto, uglavnom, šta sam vam htio nastaviti o onanisanju. Što se tiče onanisanja, ja sam prije 3 godine stvarno bio u toj nekoj deluziji da onanisanje može čovjeku život da promijeni. I mislim može, ja nisam rekao da ne može, ali sad 3 godine kasnije ne vjerujem da je u tolikoj skali, jer upoznao sam ljude dosta uspješnije od mene koji onanišu, na primjer. Tako da to nema veze s vezom, da li će tebi onanisanje pomoći ili neće, mislim, na kraju krajeva možemo možda i reći da je to neki placebo efekt, ali u isto vrijeme i nije, da se ne lažemo, kogod od vas konzumira pornografiju trebao bi da prestane, jer to je jedan brainwashing vaše seksualnosti, vašeg mozga, nešto sutra možda imate normalne seksualne odnose, tražite nešto više od toga. Mislim, ako imate problema sa onanisanjem kao muškarac, najbolje je naći djevojku. Ali to je savjet, razumiješ, vid ručki ovdje, joj, bogam Šande, dobro. A vidi majice, certifikovana mini peka, to mi je omiljena majica, ljudi kupio iz Temua. Ali to je savjet, jel, ako si siromašan, kupi kuću. Mislim, ne može takav savjet dati ljudima, normalno, kao nađi djevojku. Pa ne more svaki naći djevojku. Tako još vrijeme došlo i jebeš ga, još ako si muškarac, stvarno je teško, stvarno nije lako. Evo ja što imam sad djevojku, to me život nešto usro, razumiješ, Bog mi dao, potrefilo mi se. Ne more svak naći ni djevojku, jebi ga, nije to više tako lako ko što je nekad bilo. Kaže moj babo, ja dok sam hodao, podvije sam vodu. A i da si podvije vodu, haj nekad se razumiješ, to su bila neka druga vremena u tvoje vrijeme. Ali haj sad da ja dvije vodam, razumiješ, standard se je diguo, mafija se pojavila se kockaste glave, razumiješ, takim ljudima se takmičiš. Evo, moji čovjek godina, 20 godina, razumiješ, ako ko muškarac imaš 20 godina, ti si kao muškarac u konkurenciji s ovim starijima od 30, jer ovi od 30 ganjaju ovi od 20. Mislim, meni se potrefilo, eto, taka mi sreća, taka mi nafaka u životu da imam djevojku od 20 godina, koliko i ja imam. Ali nije za ne reći da su i za nju bili zainteresovani neki stariji, bogati, veći, visoči. Iskreno da vam kažem, ja jesam jedan zagovornik crne pilule, ali ljudi moji, moja veza je totalno
protiv crne pilule zapravo. Znači, moja veza uopšte nije ono iz neke, kako da vam kažem, koristi da ta ista osoba gleda u mene. Kao da sam ja nešto bolji od nje na mnogo različitih načina. Kao da budem visočiji od nje, da imam više para od nje. Čak naprotiv, niži sam od nje, razumijete? I samim tim što je nizak muškarac našao djevojku koja je visočija od njega, to sam ja, i ako ja mogu, onda što vi ne možete, razumiješ? I ne vjerujem da iko od vas ovdje niži od mene. Ako jeste, brate, ono, držim ti fige, ali vjerujem da ste svi vi, ono, prosjeku visočiji od mene i da imate mnogo veće šanse u toj nekoj reprodukciji buduću. Ali eto, kad mogu i ja, što vi ne možete. Tako da ta teorija hipergamije, crne pilule, ja ne kažem da to nije istina, ali ja sam uvijek govorio da postoje anomalije. I evo primjera radi, ja sam anomalija. Ja sam ta anomalija, razumiješ, 5'5" guy, ono, lil ti je norme ima curu. Malo ovo, jes površno kad čovjek priča, tako, ali u tim black pill hipergramskim terminima ja stvarno jesam jedna anomalija. I eto, ono, kako vam rekao, moć uma može da prevaziđe tu čitavu crnu pilulicu i hipergamiju. Eto, ne znam kako vam drugačije to objasnio. Jer na kraju krajeva u životu trebate u sebe vjerovat, jer samo znaš da ti postojiš. Čak ne možeš biti siguran ni da neko drugi postoji. Svi ovi ljudi oko tebe mogu zapravo biti NPC-evi, to jest postoji ogromna mogućnost da niko nema kapacite razmišljanja ko što ti imaš. Ili ko što ja imam, ja sad govorim kao ja, ljudi oko mene su NPC-evi. I što bi ja vjerovao zapravo možda u druge ljude, u neke druge teorije, druge ideje koje mi je neko drugi nametnuo ili koje su mi nametnule društvene mreže, a ne vjerujem u samog sebe koje gledam svaki dan kroz svoje oči u ogledalo i pokrećem svoje tijelo, dajem mu navigacije i imam svoje ideje, imam svoje misli, svoja vjerovanja. Kao samo znam zapravo 100% sam siguran da ja postojim. A te druge ideje, ljudi, razumiješ, one zapravo ne moraju da postoje. Eto. Ma serijem ja puno, ali eto ovdje sam radio ovu vježbu na ovoj mašini. Ova mašina je stvarno dobra. Volim ovu mašinu jer ona izbalansiravam. Kakva je to riječ? Izbalansiranje. Lijeva ruka mi slabija, lijeva strana mi slabija, leđa mi lijeva slabija i onda dođem na ovu mašinu pa radim posebno lijevu, desnu i na lijevu više dižem, s više kila i više ponavljanja. I dobra, sviđa mi se ova mašina, stvarno, ne znam ovdje što nisam duže odmorio, ali eto, od sam ga baš ubrzo ove dvije serije. Uglavnom nisam dosta komentarsao trening, nego se ja nešto malo baljezgo, ali eto, sve do ove ovdje vježbe ovih chin-upova radio sam, znači, pull-upove 4 serije, onda lat pull-down sa onom uskom šipkom 3 serije, drop setovi, i onda 2 serije su bile ove vuče, i onda ovdje sam došao na ove chin-upove malo da radim malo više biceps i leđone malo dole ispod lata. Kao što primijetite, ja u teretanu kad odem, radim dosta calisthenice, jer opet kažem calisthenica je tito. Ovdje malo miško, viškila ručke, boga mi dobro napreduje, stvarno ljudi, sviđa mi se napredak, sviđa mi se kako ide ovo, sve kako teče. Evo ovdje sam radio malo i trapez, gledajte ovdje ručke, gledaj vena, znači vene su iskočile na sve strane. Kroz moje ruke, znači, teku 3 rijeke, Una, Sava i Dunav, eto. Ovdje ide trapez, znači, malo, uzeo sam najteže ove tegove teretani što imaju 32,5 kg. Ne znam je li imaju već teže od ovih, mislim da nemaju, čak 40 nemaju. Ali trebaju staviti tegove 40 kg, mislim, 32, evo kad ja 32 mogu dići, onda šta rade oni sa 100 kg mišića, razumijete, a ja 67 imam. Znači, obavezno teretanu ovu da se uvedu 40 kg tegovi, ali sumnjam da će
ovaj video gazda da gleda. Čekaj malo sam vode da se napijem. Ne volim trapez da radim, ali eto, ono, mora čovjek, jebi ga. Ne more da zaostaje. Ali stvarno kad uradim ove dvije serije, ove vježbice, osjetim jako ono upalo, osjetim gore da, znači, hoće vratina da eksplodira. Evo ovdje malo biceps curl sa dvije serije sam ubacio. Ovdje po 20 kila prvo pa sam spustio na cenkija, koliko se sjećam. Danas sam baš dobro ruke pokidu, mislim ruke ono kao pull day, biceps, podlaktice, leđa, kad je push, triceps, ramena, prsa. Eto, sad sam podrignuo, čekaj još jednom, evo ovdje cenkija, vidiš kako ga fino, lagano ga dižem fino, ono, znaš, ono, squeezam, cijedim, eto. Onda ovdje, poslije ovoga sam prešao na ovu mašinu malo da radim donja leđa. Zato što donja leđa ljudi u kalstenici, čak šta više, ja ne znam je li kako se pogađaju ova do. Mislim, pogađaju se, ali ne pogađaju se toliko. I onda treba čovjek stvarno doći na ovu mašinu ovdje, da uradi ovako malo s ovim tegom donja leđa, malo da naspamuje ovih ponavljanja. Jer donja leđa, ja sam čuo, kažu, kad ima neki trener koji je trenirao ove powerliftere i kao samo što im je unaprijedio trening donjih leđa, a njima su se digli svi liftovi. To jest oni su sami ojačali samo zato što su im bila jaka donja leđa. Eto, ono, ne znam. Ovdje sam na kraju treninga uzeo malo ovu elastiku da radim, polakce. Sad ćete vidjeti kako sam ovo fino napravio. Ovo me naučio Jim Bro, on tako nešto fokusira malo polakce, malo hoće da ga baca na Davon Larata, ono znate, malo arm wrestling, eto. A kad smo već kod jakih podlaktica, mene zove jedan jaran jutros i on me i probudio jutros, nisam otišao u 5 ujutru u teretan, to sam zaboravio reći. Ovdje je bilo već oko 11 sati. Uglavnom zove mene jutros, jaran me mislim ne pozna broj, ja se javim, rekao, halo, kada ste to vi? Rekao, ko je ovo? Kada ste to vi? Ja skontam jedan, što sam išao sa njim u srednju školu, mislim tu je on blizu mene i živi, radi tako s konjima, radi s drmaka, hoš rad na dnevcu, ima posla, dobra dnevca, u šumu da idemo. Ma rekao, mogu ti pomoć, ono onako, znaš, nije mi do para. Kaj ma ništa pomoć, treba mi radi. Ja rekao, jebi ga, ne mogu, nisam ti ja više za toga. Eto, a prije sam ja kod njeg radio, možda prije 1-2 godine, ali eto, nisam išao, jer šta ću, ono, snašao sam se u nekim drugim sferama u životu. Nisam ja više za ovih nekih teških fizičkih poslova, poput sječe šume, ono, i balvana po šumi, i tovarenja drva. Jeste onako prirodan posao, ja volim te teške prirodne poslove, ali nije mi bilo do para, a rekao imam i ja svojih obaveza, a rekao neću, brate. Eto, ovdje sam završio ovaj trening, znači radio sam ove podlaktice, fino sam ih ovdje pogodio. Probajte ovu vježbu, vjerujte, jebo mašinu kad uzmijete ono da radite. Došao sam kući. Kolike ruke, alo! Bio sam u kupovini malo pa da vam pokažem šta sam sve kupio. Kupio sam ovaj kikiriki u ovoj oguljetini, ovoj nekoj, čekaj da vam pročitam, kikiriki u hrskavom omotaču čili. To sam onako kupio da grickam, kad mi se nešto gricka. Ono, meni se stalno nešto gricka, jede mi se, a šta ću jest ako nije zdravo, razumije? Evo, meni majka došla neki dan, kao evo babo ti donio čokolada, naki, razumiješ, iz Aldija. Šta će mi to, brate, ovo smeće da jedem? Mislim, a ja volim, ali ne mogu kad je smeće, šta ću, onda neću, onda evo uzeo ovo. Kupio sam puter da pržim u puteru, a ne da pržim u onom ulju. Obično, kupio sam pola kile oraha za šejkove.
Kupio sam pola kile leći. To je za protein, inače ako ne znate, leće ima 25 grama proteina na 100 grama. Znači prejako. Ovo sam kupio. Kupio sam ove neke pileće fingere. Pošto svi vi znate da sam ja u KFC-u radio i nekako priželjkujem da jedem opet to meso iz KFC-a, ali ne idem se u KFC jer ne volim tamo da idem, brate. Da kupim ovo. Znači pileće fingere, ono, približno 47-48 komada, 700 grama ovdje ima. Ja sam mislio da ima 400, ovdje ima 700. Ne znam koliko je para bilo, sad ćemo da vidimo. Ja mislim da mi je tu negdje račun, evo ga. Baš me zanima koliko je ovo bilo. A nema računa, negdje mislim. Jebi ga, kupio sam evo kilu banana. I to je to, ovaj mini haul. Mislim, kupio sam sve što mi treba. Ovo mi nije trebalo, ali eto, kupio sam je, zanimljivo mi bilo, hoću da probam, da vidim kako je. Prvi obrok. Klasika. 10 jaja. Sa kikirikijem, ljevenim. I ovdje imamo ove fingere. KFC kod kuće. I malo kečapa, malo kečapa. I idemo sad ovo satrimo.